देशभरात 77वा प्रजासत्ताक दीस उमेदीन मनयलो। गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी मानेस्तांच्या हस्तुकी झेंडो हुबोवन प्रजासत्ताक दिसाची परबी भेटयली। पळयात झेंडा वंदनाची कांय खिणचित्रां। On this solemn and proud occasion of the 77th Republic Day of India, I extend my warm greetings and best wishes to all the people of Goa. Today, we commemorate the historic moment when our Constitution came into force, transforming India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. We remember with reverence the vision of the founding fathers of our Constitution and the countless freedom fighters whose sacrifice laid the foundation of our democratic republic. The Constitution of India remains the guiding light of our nation, enshrining the ideals of justice, liberty, equality, and fraternity. As we celebrate this sacred national festival, we reaffirm our collective commitment to uphold the constitutional values, strengthening the democratic institutions, and work together for the progress and unity of our nation. सत्यात्तराव्या प्रजासत्ताक दिनाच्यो परबे दिता। त्याचबरोबर आयज 77व्या प्रजासत्ताक दिनाची आमी आज दीस मनयतना वंदे मातरम हे थीम जे आसा त्या थिमाच्या अंतर्गत लोकांक सगळे जनतेक जाणविकाय करून दिवपाचो प्रयत्न आमचो आसा। देश स्वतंत्र जालो 1946 आणि ताजे नंतर आमकां खऱ्या अर्थान जर लोकशाही जर राष्ट्र जर तयार जाले
ते म्हटल्यार 26 जानेवारी ह्या दिसा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान दिल्ले संविधान 10 देशातले सगळे स्टडी करून केल्ले जे कमिटीन ड्राफ्टिंग कमिटीचे चेअरमॅन ते आशिल्ले तांचे हे संविधान या देशान स्वीकारले आणि आज जो देश चलता तो देश या संविधानाच्या अंतर्गत चलता त्याच्या आधारे चलता आणि आज जी लोकशाही टिकून राविल्ली आसा ती लोकशाही जर टिकून राविल्ली आसा ती त्याच कारणाखातीर